Kaseng kinongnya kali arshaka ni thuk ka bajutre mon sobha ban karshan shkilong yeng bakardu ya ka balatim kum ka the Ultimate Legend Bikers Association tulba kala hier shamairang Eastern West Khasi Hills District ban penskem mi kinong kit kam bah khmat jongka na ka benta ka tulba mairang union katay kaseng hapok jinglam u presiden uba Rishan Nongrum bat bala senran lang da kiwei ki para nong yalam kila shim benta ha katay ka jing penskem ka bala long haka ar pesanterik Risau ar hajar ar paulai. Kinong kitkam jong katay ka unit ki kentup yu presiden uba Jer Shailang Marbanyang, Vice President ba Maulenai Lingdo Maulong, General Secretary ba Wilven Lauriniang, Assistant General Secretary ba Building Stone Thaba, Finance Secretary ba Tailang Kurba, Social Secretary ba Oster Nongrang, Organizing Secretary ba Malcolm Nongrum, Education Secretary ba Mangkara Thaba, Publicity Secretary ba Sinjam Lingdo Nongrum, Sports Secretary ba Golden Star Merthong, lembat saungut ki dukhat ke Executive Committee. Pura kaseng tulba ngarum dekhat dakamon ladehi klem kajing penbor jongno ru ngakular hakmat kinong yalam jong kaseng bangan om yai lai na ki kendon kaseng ngakular ban omle kano klem ka jingtip jong ne central body ngan hangno la kalong